Kardom pini bertar jikta pini prime time news tamang pinili monitoron pi. Aprang si bertang ton pen cipajur mediam dia aprang bertang gong pi arjikta. Korkanti constituency lo delta ghada longkar biaran barim ningkade sek akar pi ke padopon. Koloni constituency ke parloka kuti khuarong lapen sarthi khuarong aratum kapseleng kesung. Hamren constituency lo telahar community hall along Ninia Parman BJP Model Congress asetia mai ke pemen pon. Bertang kong piar jupane gere phet puthal bertang dot bench pajar midam snang. West Karbi along Hamren constituency alo telahor community hall along Hamren BJP Model Committee atumpen sekia mai ke pedopon. Pangso mai long manphu Biren Singh Tisola pen Kongchun bang Juel Sontok biatum pen mai chariponsi Mandal Committee aseke ki bipona mai inipon pinila bangso mai long alohiaman penangkat tongdon Karbi along Autonomous Council ye Mangal Singh Timung Hamren VDC mai phu Sir Singh Phangcho Hamren Board Committee mai phu Biren Tiso West Karbi along District Committee Office Kongchun bang Harmon Bay Medical mai phu bidasing teron lapen BJP asong along aman peng ke do ke theki ding atum chetong don pen bangso mai long ye Mangal Singh Timung pen lam theki jai pona tengke BJP asokar atum henlo rachari ke me lapen ason awarsai pusitami non ke to bok pariwatan asokar atum henlo pusi than pachini pon lapen bangso mai mesen pen pachun pon Korkanti constituency ke parlo dhyan thaga than akhawar committee atumpen chipatir pipansi karbiaron barim ningkane sek amai pi ke pedopon Korkanti constituency ke parlo dhyan thaga along phaikoni ni phai trok serni than akhawar committee pen chipatir pipansi ningkane sek pen karbiaron barim mate chwarki cho phejo arado anapan hawar pami pam ke anaradoan hakko pen arona tengsi pingi hawar hapat mate than tili pen langroi langjeng hawar hapat dampri damprota ke messenger phan thanak pi aphan inglong pam ken aran than tili mate hawar hapat arnam pen chepame lapang so than ka ke long ka tipalo mate ka chetong ka do ka ve rong troxy do lake kodlong rong pharlong denta intia rong khoing tia rong han thorter rong lap chingthong rong pharlong arlong hamren lang so lapen kichutsi pahar guri adivasi arong pingi labang so hawar hapat dampro ka chepame along ingsam jen pensi pachon pot lapen ke wang jilang aningkan aphan an sitame ansu se ke mesenji mate ke pathe ponthuji phan puta thana hawar committee pen than pon Thenta ghat pen berta pangdak pon Ren Singh Tiso News 24 Karbi Anglong Peningkan isi nilitum kaduk kawe rong throk nilitum kacirung cerek pen hawar keen kedo tum an siminilitum cirung cerek lapusan senilitum labangso Karbi akhai tum emena jutang cirim ning cipi nei tu penilitum kaduk kawe sokari sokarman penilitum cetong cingwai pen sinilitum pini labangso hawar ken atum an peng cingwai pen hawar en ponsi nilitum ningkan esek pen labangso epoi hawar cepame longri longpara cepame pansi nilitum pini thok ponjir pon lo Langhin Poloni la pen Singhason constituency ke parloka koti kro la pen sarthe kro arong adak dolong doko ka phita amo ke wangwe Langhin Poloni la pente Singhason constituency ke parlo pona hoyalong kakuti kro la pen sarthe kro arong adak selawar alangroi pi kedo kokajok radatum kacheleng ahinanar kasiksa kedo pura ningkan ke paprang tolong ihum kimrang pon lobon tanona pora bangke akam ke klem ke sai oil pen ke choklem kali darajok tolong puamat dolong chemandelo labang so dolong ke me darajok loka charli aklem somratum sitame barla por pulatang te lang ke thepena jok ke charli asahem ke pale dunja phan sungkrung la pen te la son thak thak si hithi borwa rong rup ke ram ke bang kacheleng sitame ki sungason si nang manlo la si prapjin pen ke patang ponjia phan si hadak hawara ratum pen kachuning ripon pedo Langhin pen berta pangdak pon Indrajit Rongphar News 24 Karbi Anglong
Chokyola Marjong Club Asa Hemalong Mandal Level BJP Workers Training Ninia Parman Paikoni Nipai Trok Lapeni Pai Trok Siarni Kibipon Nilip Kilakain Korapobokajan Constituency Chokyola Marjong Club Asa Hemalong Ninia Parman BJP Workers Training Amai Pialong Nile BJP Mandal Maipu Bapuram Teron Lapen Chunbang Relief Teron Pen Japon Mayalong Ongdungarat Chitongdun Lapena polling station tinalong katsupapon ateng pen chitong en lopusi bertarib dunlong aluhia tumapan karbia pohopen archupon labang soa mayalong aluhiaman penangka chitong dun nilip MSC Pabitro Rongpi Timothy Teron Lapen district pen kewang Maduram Lekhe East Karbianglong district committee Kongchunbang Maheswar Baswamatari atum chitong dun Aluhiaman pen kalsitong domatum mayalong lam thejai pon BJP kiklem nangji arunatang haihoi chithan chipare pon lapen Sumar Prasad Mukherjee kayalamo lapen kimangalam haihoi chithan chimum pon pen si Chokyola Marjong Club asa hemalong ninia pharman lagi phaikoni ni phai trok pen troksi arni an amayalong ardi dojot pen thangkasik sakawe ingsam jin pen chikak pon long ki joda hot thurpet pen national anthem lunsi chikak pon lo Nilipen bertepang dakpon Moses Teron News 24 Karbianglong Hawar kehat asu lapen AJYCP regional aham phanga songa tumpen chipatir piponsi ase ke thepen hang taram si dharna ke padopon bangso kachisong ke padonang ko atheke hormu water kitso hormu pias puruye the ansitame ilinalong phoke pharu isian ke kopia te sila ananam ki ongpen ki jorared loma election kilik ward ka chorek ahut ke ador ke chum hek pen longji pusi lamchak chipirin ki bon tala halam chaki konat lopupen BJP kopek RSS kopek Himanta Biswa Sharma gopek sonwa gopek pu hang taramsi Himanta Biswa Sharma photo sitami meke kaya sai dengpon tak ami odo অসম ছাত্র সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰভাৱে Langhin pen bertapang dakpon Indrajit Rongphar News 24 Karbianglong খাদ্য মন্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্য মন্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ নেতৃত্ব তেওঁৰ দিনত ইমান আকাশ লংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যে তাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ বিজেপিয়ে যোনটো মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে আজি নিমাত কিয় মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত মাত মাতা আমি দেখা পোৱা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কি নিমাত হ'ল নেকি এই ক্ষেত্ৰত নিমাত হ'ল নেকি যিখিনি সময়ত কৰোনা মহামাৰীৰ ইমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত মানুহৰ হাতত পইচা নোহোৱা হৈ গৈছে অভাৱত পৰিণত হৈছে মানুহ একেবাৰে হাতত এক পইচা নোহোৱা হৈছে সেইখিনি টাইমত আমি পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা 100 টকা দি খাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই কি কেনেকুৱাকৈ খাব মানে পিঁয়াজ নিকিনাকৈ আমি কি অকল ভাত আৰু নিমখেৰে খাম নেকি এই কথাটো আমাক চৰকাৰে জনাব লাগে কি কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াত কি দ্বিতীয় পক্ষ সোমাই পৰিছে নেকি বজাৰত যোনটোৰ কাৰণে আমাৰ যে মূল্য বৃদ্ধি ইমানখিনি হ্ৰাস পাইছে Pini bertalapan sikang toniglo dome thakmi kadom